nziza shumba wa Kiliziya Gatolika rya Miko ku bagabo. Papa yitabye Imana. Ze yasezeye kabisa. Ze yarashaje. Ajya bora papa aravuga gutanga cyangwa no gupfa bisanzwe. Aya, ari terme. Ndabona ibitangazamakuru byose byemeje ko umushumba wa Kiliziya Gatolika yarayitabye Imana aho atura hari ya Vatican mu rugo rwe hari Vatican. Nago nabibonye. Sose mukanya gaze. Ni inkuru mukanya Vatican byanditse. Twanjira. Yitabye Imana kuri Pasika. Kuri Pasika ku myaka 88. Yari afite ikibazo cy'indwara z'ubuhumekero. Ariko ejo ntari yasuye abakristo. Nejo bundi kuri Saint Pierre. Mu minsi ishize. Nejo bundi. Ni kuwa gatanu. Kuwa gatanu niko yasuye n'imfungwa. Ari mu gihugu cy'Ubutaliyani. Umugabo ukomoka muri Argentine yabaye papa wa mbere w'umunya-Argentine. Yabaye papa wa mbere w'umunya-Argentine rero akaba Papa Francis yitabye Imana ku myaka 48. Ni inkuru iri Alain. Akaba rero yari umukuru wa Kiliziya Gatolika. Amazina ye avuka ababyeyi be bamuhaye ni Jorge Mario Bergoglio. Yavutse tariki 17 z'ukwezi kwa 12 1936. Yitabye Imana rero kuri iyi tariki 21 z'ukwezi kwa 4 2025. Yari umukuru rero wa Kiliziya Gatolika ifite icyicaro muri leta ya Vatican. Ni leta leta ya Vatican rero akaba rero uyu musaza yaryamiye akaboko kabagabo. Imana imuhe iruhuko ridashira. Ariko papa w'umudage witabye Imana aracyariho. Mwese yakoreye mu ngata. Yitabye Imana. Batsingeri. Mane yareba ariko niba nawe yitabye Imana. Wareba neza ndumva sinzi nago nibuka kuko yavuyeho kubera izabukuru n'uburwayi atari adasoje na manda ye. Yari yavuyeho kubera izabukuru n'uburwayi ariko ntabwo yari yagasoje manda ye. Akaba rero uyu munya-Argentine birumvikana ko ni inkuru itari nziza. Yitabye Imana mu 2022.